Hei ndi midalo ine ya tou dzhiwa sa ine midalo yo vhifhesaho kha divhazwakale. Izwo ḓo sia presidende wa shango Vho-Cyril Ramaphosa vha tshi khwaṱhisedza uri vunḓu ḽa Kwazulu-Natal ḽo weliwa nga tshiwo tsha lushaka. Vhathu vha maḓana maṋa fuwi na raru vha pfi vho lovha ngeno vha zwigidi vho sala vha si tshena mahaya nga mulandu wa midalo iyi zwipiḓani zwa vunḓu ḽa Kwazulu-Natal khathihi na Eastern Cape. Minista wa zwa mavhusele Dr. Vho-Nkosazana Dlamini Zuma vha ri midalo iyi i ḓo vha na masiandoitwa a tshifhinga tshilapfu kha vhadzulapo vha mavunḓu aya mavhili. Fhedzi naho zwo ralo vha ri thuso i nḓilani u bva kha muvhuso na sekithara ya private u itela vhadzulapo vho kwameaho. Some of the homes completely destroyed, about 4,000 of them, and some partially destroyed, but leaving more than 40,000 people homeless for now because they can't stay in their homes. And some of them have lost everything because they could only escape with what they had on them. Vho-Dlamini Zuma vha ri u kha ḓivha matsheloni u amba uri tshinyalelo yoṱhe yo vhangwa nga midalo iyi i ḓo vha ngafhani na uri i nga ḓura vhugai. Fhedzi naho zwo ralo themamveledziso yo tshinyadzwaho nga midalo iyi i khou vhalelwa kha rannda dza dzimiḽioni.